Manastir Svetoga Save Osvećenog je jedino mjesto na ovom teškom i nepristupačnom prostoru koji posjeduje izvor sa pitkom vodom. Sam Gospod Isus Hristos je manastiru Svetoga Save Osvećenog podario vodu. Svetom Savi Osvećenom, osnivaču Lavre, je bilo žao da njegovo bratstvo ide po 10 kilometara severno po vodu. I on je se usrdno i srca molio Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, da podari ovom manastiru vodu. To je se izbilo tokom noći, dok se Sveti Sava Osvećeni molio, začuješ čudan šum, udar kopita i krenuo je prema izvoru zvuka odakle je zvuk dolazio. I kada je došao do mesta odakle zvuk dopire, ugledao jednog velikog magarca koji je kopao rupu i kada je prišao, on je video da u toj iskopanoj rupi ima vode. Od tog trenutka do dana današnjega manastir posjeduje pitku vodu i svaki poklonik koji dođe ovdje u Lavru Svetoga Save Osvećenoga može dobiti kao dar da kući svojoj ponese malo vode sa izvora koji se nalazi u samoj Lavri Svetog Save Osvećenog.